Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka South Rik unai lor, ki samla kanong ba shalong ki badan ya kaji angnon pan he doksa. Komjo ya kito kirang bergithai le kai, hakiji le kai bo per, ki badan ka manile kai perwan dor ya kamen, bat ban klan ya ka borman. Kan long kasngi ki ba plela plelenti yaki, hadir bala ple pai ba saya kawai ga jaka kilan men ban he doksa. Ya kani ga jaka kilan met ke balatep kum ga goals gym. Kabaran ha Asiana I Azam kabah lawala shumia Shillong ya kabaan panya da kakanhon Shillong strikes goal la play pa ba hanne kasngi da Menteri Sarkar ka bakhmi yakatnat information and public relations ikong ampurin lingdo ibalalong ka kongsan ha kajelang ringkat ka jiran lang kino panya jungani ka gym bar ki wede ki blasa kar subha shakani ka jelang